Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance
our unbreakable faith. Hello, Tuni. KUKI News. Vezosi na bonta vin lem nevin. Tuni ahi Iran le Israel ke boina chungchang. Hin saikit no hitin Iran le Israel ke boina chungchang a jong hi US in pan ahin la tai ti ho hi mo ahin zan ha a video in a sim na ba cho ahi le US hin Israel jong akilep san go e ti ahi thu in a sayo ahin la tu ahi US in haptani ninanga ta divin ti pa chu hi che pa chu don ta lovin ama hon jong pan ahin lawin gala hi ahung lut pan ta ve ti ho chu mo ahin tu a video event pawa a thu sei ho jong chu imo diu ahin Donald Trump in I to banga thu a sayam ahi lawaile Israel Prime Minister pan I to banga ki pa thu asayam ti ho chu video ki pat masanga chu kahin vet sa ai tai ni na mo so ke deu a hi in hi chi to banga chu tu a hi US song ahung lu na hi le wa noi le se na news za chom chom hon jong asai na wa chu a hi le tu a hi gal pi thum na ki pan go a hi tai ti ho chan ge hi ana sayvin tu a hi US in hi chi B2 bomber ho hi mangcha a chu Iran gam sunga nuclear asim na ho ahi lo la galman cha thupi ta leinoya akoi na mun ho hi attack anabol ahi in hi chi chung chang hi het thiem na divin detail ta in hin sewitin chule hi chi chung changa hi India in jong I chan ge again theina ato a ahi lawai le hi chi chunga hi Iran in I ta banga India jong hi offer a bol ham ti ho jong hi hin veo hitin zan hi video in a saina wa chu India in jong Israel hi nga hi tep na anein ahi theya hi le ke ho pot ho hi attack ni bol pi hi ven ti ho chan ge chu in a sayo ahi in tu a hi India in I chan ge again theina ato a ahi lo le US hung ki involved dan ho hi I to bangham ti ho chu I het thim na dewa in sei deu ahi ama sapen in ga velo han hi chiwa hi the New York Times ti a kona article hungkila a hungki sei ding ahi in hi chiwa ki sei dan dung zuya chu ahi le zan la a chu US in Iran gam sunga mun thum ho hi nasata in bom aga hi khume ti ahi in hi chiwa hi Iran Israel in jong nasata nanga jing ahi in aji chu US in bolding ti a chu Iran in jong pan anala a hi chi gal hi hungki pan ahin la tu ni chan ge ya hi USA hi achoma ki koya pan la lowai ta chana jing ahin zan la awang chu US on jong pan ahin lawin hi chawa hi bom na sata mun thum ho a hi attack aga boleti ahin hi chi mun thum attack a bol na wa jong hi fordo kiti na lai hi na samong mong tu le tu a hi Iran army hon jong akine pi penu galvan ho nichilaya atam koi penu ahi ti ho chan ge jong hi mo ahi in hi za chu hi chi abol na chungchang wa hi I chan ge ya wa noi le si dang hon jong gen thei a tho deu ham ti ho jong hi I het thei ne divin hin se waitin tu a hi chi news in sim chan wa jong chu ivet na hi le Israel ho chunga hi Iran hon jong I chan ham khana pan alaki tai ti ho chan ge jong hi akimu in hi cho jong chu update imu wa hi le aban bana hin sai deu hin tin hi chi ga velo chun tu a American leader pa le Israel leader pa ke ho na chu hi chi wa hi Donald Trump in tu a thu so ahin bol na ahi lo le X account na thu asai na hi wa noi le se na leader hon jong na sata dem na a bol ve ti hi chu ahi le ipi bola hi chi wa hi bom aga hi na chungova Donald Trump in thu asai na a hi wa noi le se leader ho hin dem na a bol ham tile aman hi chi wa hi asai hi ga velo chun now is the time for
peace ti so tu a hi chamna sei phat a hi tai ti pa hi Donald Trump hin a sei ti a hi ni za chu vanoi le se na leader hoin na sata adem na abol aman anop chapet na mi gama bom aga hi a bom a hi zo phat na chamna sim phat a hi tai ti a thu a sei pa hi và nói lấy sự na leader đang ho hin a dei lo je wa chu na sata adem na a bol ai ti a hin a hi le Israel leader pan kipa thu an sei na chu ipi point an sei do am ni ti a hi la ama hin first come strength then come peace ti hi so a sei hon chu hoita ga hi sap hon le chun ki bang thim so aman jong bom akhi zo wa peace atia abana hi chilanga Israel leader pan jong aseina a cha hile IHAT po wa hile peace ai ti hi so akhuti ai le chun bom hi ding ha ding email ma chu izo zo ke ting le peace ball ding ti tai hi so hi ja chu amani thu sei lon chu neu khat ahung ki bang ti hi so ai wanga hi chiwa Israel leader pan asei hi EIHO KUKI CHATE Jong izil do dewa thil phata khatum tunia KUKI CHATE ichen khom pi hovin ei noi siwa anop no mai bol na hi ipgm I hat lo je wai ki hat hen lang ki pun khom thai hen lang hoi ta ki ding khom hen lang pan kila jing hen lang ichen khom pi hon ei khoi kha thai ke hi hen lang hila chun tunia igen thein ho hi lo ding chule igam sung wa hi chamna jing ding ai ahin la IHAT lo je wa chu khat la khat ki to lo IHAT lo je wa chu I chen khom pi azat dang nam dang hon jong na sata noisi na ei ne yo ai ti pa hi hi chi Israel leader pa thu se a ko na jong hi kizil do thei au me ti chu neu cha iga hab beo a hi in a hi le tu hin bom akhi dan ho US in tu chunga bom ahin hi dan ho neu cha he thim na diwin ga sei lewan B2 ki ti chu hi chi to bang hi a hi in tu chunga US in aman cha bom hi na aman cha van leng hi chi to bang hi a hi in hi chi van leng ho hi radar ti chu van leng ama ho gam sunga van leng ahung leng poi ti het na machine ho na san khun hi cho hi detect a bol thei poi ti a hin Donald Trump in jong ki thang at pi ta a vel izat ham khat ana sei sa hi ta in tu a hi chiwa a sei na a jong hi a sei a hi chi ga velauchen there is no other military in the world that could have done this ti hi chi to bang thil bol thei a hi lawaile American thil so ho hi vanoi le sit adang hon anei lo hi hi je a chu US thil sim ho anamu do theiding la anakap se theiding vanoi le sit na tu ni chan ge amnai poitia thu ana sain ho jong tampi a hi in hi chiwa tu chunga bom a hi na mun thum ho hi ipi bola tu chunga Israel in jong na sata apa chat ham tele hi chi to bang bom hi na hi to banga Iran hon galman cha akoi naw fit zani walwal langa akoi na ho lei noi langa akoi na ho su set pe the hi wa noi lei si na bom hi na van leng za chom nei jong le US ho to banga a hat hi koi man anei lo chu di ai ni za a chu Israel ho jong hi chiwa hi ke ho tha hat na hi ka su se zo lo de wa hi za chu nang hong ki kum loi ven nang hon pan hin la vin tia ana tip na chu hi chi hi a hi in tu chunga hi US hon na sata attack ahin bol vin ahin la US ten a sei wa hi le hi chiwa Iran ho galman cha koi na ho zo se hi a ki su se tai ti ahin la Iran hon new so a ahin sei na wa chu hi chiwa US in bom ahin hi na a hi akot kha ho bo asu se da hi in asung langa I ma cha sepoi ti a jong hi ama hon media ho hinga het sa na ahin bol kit no veti ahin a confirm wang hi asu se ta am asu se ta lo ham a hi lawai le ama hon bom a hi je wa cha ki chai tai ti jeng ham a hi lo le Iran ho thu sei zo hi di ham ti pa wang hi confirm I ma chu nai lo hi jong le
US on chan la achu mun thum ho a hi nasata bom aga khi vi ti hi mu a hi in aban le hi chi wa hi fardo ki ti na lai hi ipi bola thupi le jing ham ni ti ai le hi chi hlang khat a hi in hi chi hlang chu Iran ho hin hoi ta hi a u mo wa lamlin a si mo wa hi chi hi sipai za chom special ra hoi ta gat a bol loi cha gat a bol ban wa cho hi chi hlang lin ta khat a hi in hi chi hlang panga cho apang hi avu wa hi ta hi nga aning ninga hi chi lai a ing ho hi akot hi hi chi lai akot ho a ko na avu lu no wa asung langa hi mun len ta se mo wa hi chi wa chu ama hoi nuclear ho hi ase mo wa galman cha thupi ta hoi hi chi leino ya he akoi veti chu neu khat imu theine divin satellite na ko na ki zuma he le chi to bangai hin hi chi wa ko nai gari hleilu na asung lang pi ai hleilu nai hi chi jong hi gari hleilu na hi chi jong gari hleilu na a hi le hi chi lai hi apolanga entrance type dan dewa checkpoint type dewdana akoi nau cha hi in hi chi to banga hi Iran hon jong akison pi ma mau galman cha ho chu hi chalai muna hi a koiwa hoita agat no a hi in tu chunga hi US in hi chalai mun hi bom aga hi khuma ka su se tai ti a asei na pen cha hi in a bom hi dan hi neu cha he thim na divin ga sei be kil le han tu chunga hi US in a bom hi pen hi GBU 57 hi chi to bang bom len pen til hen nuclear bom hilowa bom la a alien loi a hitai ti a hin nuclear wang chu achom a hitain a hin la bom mai hola a bom ti chu nuclear zaw lowa bom la a chu alien loi a hat loi a hitain hi chi hi tu chunga amon b2 mang cha a hi chi ho hi bom aga hi naw a hi in hi chi bom a hi naw van leng jong hi kilometer som leni asana sanga lenga hi chi wa ko na chu bom a hin hi wa hin hi chi bom a hin hi pau hi ga velo chun tu chunga hi chi Iran hon lei ko noi a vu na ho hi athu a hi athu dan jong chu ga ki sei le hi chi wa a sei na wa hi fit zani le som gup le ni a ko na zani le som ko le nga chan hi chi chan chu thu a hin la hi chi wa US on bom a hi now hi chi bom in asu se theina hi 60 meter lang hi asu se the a hin 60 meter kiti chu bom khat in asu se theina so a hin bom khat chu a hi na nga ya ki ai le chun 60 meter ahung ki job mai le bom nga to bang a hin hi awai le chun hulang pe hong gei thei a hi in a hin la tu chunga a bom hi na wa hi a khi na khat na hi tampi a hi oham a hi lo la mun chom choma a hi oham ti bang hi approve ki mu chet lo a hi in a hin la a bom hi dan pau hi ivet nai le chun hi ta hi a ban bana a hi su dan wa a hi su dan wa hi a sei a hi in a ban le hi chi bom hi sang ta ko na hong ki hi a hi ba na chu tol ato kha le hin po ke kit lawa hi chi bom hi a hin ka mo wa tol a hin se ting le hin le chung a hin pha ting jong le hin 60 meter lang hi galut na hi chi 60 meter lang chu alut zo ting le hin hung po ke a hin a po ke ai le chun 60 meter sanga tam zo chu asu se te ding a hi in a ban la a khi na ma chu khi ke nai le chun 60 meter lut be ke ding hi ta chu a khi ke nai le 120 meter khat a khi na chu ni ki zoma a khi the ai le chun 120 meter vel chu asu se the hi ti pa chu I het theina dewa iga se wa in I het them deu kata sanin hi ta chu a hi za a chu Israel hon hi chi to bang bom ho chu anei lo je wa chu tu chu nga hi US ho hi nga hi gang ta a hong win lang hi chi hanga Iran hon bom ho man cha ho a koi naw khu na hon in hiewin ke hon hi chi to bang man cha chu ka nei poitia na sata atep na chu a hi in tu chunga hi chi US on hi chi bomber mang cha chu bom a hin hiewin ka su se ta ve tu hin peace phat a hi tai ti a hi a sei ve ti chu I het theine dewa in se wa hin a hi le tu chunga US in
Iran gam sunga hichi veleuton Iran ahin US iti ting le hichi lang side ahitain hichi a distance hi agama gam la ahin la US in tu chunga bom ahin hi na hi hichi US gam sunga ko na honga ahin hi ham tele hi lo hichi ba ko na ahung na dingai gam la iza achu hichi ba ko na hung lo wa nga chu hichi ba ko na hi bomber ho jong hi alien sa vai chalai la alien sa le le ahin ti chu ama ho a confuse na ding wa chu abol ahin aji chu hichi Iran hi China ahin Russia ahin amanin jong agat piu amanin jong gu thim cha hi pan ala wa iti ta le US ong ki kumin hoilang sai na hi ong leng dem ti hi ama hon ro avet li jingu ahin la ama ho hin hichi Russia le China in a support ne ti jong hi a het je wa cho a confuse theine di wa chu chelanga hi alien sa le win a ban le at a etek ta tu chunga bom ahin hi na pau hi a hi le Diego Garcia Kitina hi chilai Ailena kona hi ahin len do sawa akap se no hi ti ahin le hi chi Diego hi hoilaya ham tele hichilai la hi chu Indian Ocean la hi chu hichilaya kona hi ong leng do a ngita chu hichilanga hi attack ahin bol wa nga chu China le Russia Iran ho su khat na dinga chu su confuse na dinga chu hichilanga ko na jong hi ahin len sa win hichi European country la alien sa veti in hichilang chu focus abol ka wa chu Indian Ocean ko na hong leng do a ngita chu bom a khi a leng pe dana jong hi thu mo ti chu het theina diwa in seo in chule tu a hi chi to bang US in Iran gam sunga agalman cha koina ho nasata attack ahin bol che hi Iran in hichilai hi he dewa hi in hichilai mun hi ahin kha nge hi la chun wa noi le si na thau hung kon do na hi ga belo chun hi chi Kuwait hi in aban le UAE hi in Saudi Arabian hi in hichilai Iran gam hi in hichilai ho a thau kila zo si hi chi akot na hiong pot do ahin tui khang len kot na hiong pot do ahin la Iran in hichilai ahin pon nge ai le chun wa noi le si na thau man ho jong hi I chan ham khat na hi hungkal ding ai ti jong hi mo in chule Israel jong hin tu chunga Iran gam sunga US in bom akhi banga hi anakhe zo hi jong le nuclear plant abol na ho lei noi chan ge ya avuwa nuclear asim na ho hi chan ham khat ana su siat pi a hi tain hi je a chu tu a hi Iran gam sunga hi apart achang lo wa jong hi at kwek ti chu lin kiling ho hi na sata in jing ti ho jong hi mo a hin a hoti ai le chun Israel jong hin US ho bom hi banga cho kilometer hi su jeng hi jong le a hi lo vai la meter a fit na fit iza nam khana hi thu a bom bol khum hi jong le ama hon attack a bol na wa bom a hi na wa nuclear plant ho asu si na wa jong hi lei noi langa ho Iran ho galman cha ho iza nam khat hi po ke a hi chi ho je a jong chu lin na sata Iran gam sunga kiling dana jong hi a sei jing ovin a phat chenga hi lin a kiling jing ti ho jong hi news a hi kimuzing a hi ti ho jong hi ga he the diwa in se wa in chule hi chiwa India in jong Israel le Iran ki boina chungchanga hi agami ho hi hu do theina ding la po do theina ding a hi to gon anei jing a hin masanga jong chu Russia le Ukraine ke boya chu Ukraine gama kona Indian mi ho hu do theina ding a hi lo la po do theina ding a hi operation analyze a hi in hi chita banga chu tu chunga jong hi Israel gam hi hen Iran gam hi jong le India mi ho se hi hu do na ding in India in operation Sindhu analyze kit a hi in hichiwa hi a first trip ma chu mi zagil la som ni la sagi ahin podo eti in ahin la tu a hi Iran in air space ho hi abona kha pha na chu hi cho jong hi ki podo theilawa avela hi kichi theitalo in ahin la Iran hin offer ahin bol kitnin India ho adinga na ki hon pi dewa hi ti a hi a hon pi o in ahin la
tu a hi India in hi chi operation Sindhu zong hi cancel abole aji chu US in hi chi to banga na sata attack abola hi le chun Iran gam sunga nuclear missile ho jong active te ding ai ni za chu etiam khatna India mi ho hu do na dinga ama ho airspace aga kilun han langile unjo khat le cho jo chu ain kap thla jeng khadem ti a hi India in jong operation Sindhu mi pi ho hu do na dinga operation Lance na ball pau chu tu a hi a kham ta di vi ti ho jong hi ika a het the dewa in se wa hi in ga velo chun tu le tu a hi international airspace ho jong hi mun i za nam khanai ki kha a hi in Iran gam chung se ki kha a Iraq gam chung se ki kha a Syria gam chung zo se ki kha a ban le Yemen hi chelang ho jong hi ki kha a hin hi cho i vet na hi le chun Muslim country a hi lawai le ama Iran to ki connect ho zo se hi tu le tu a hi nasata airspace ho ki kha a hi chelai la a hi koiman lam thatalo a hi ti jong hi ika a het theine dewa avela in se wa hi in hi china a hi India in jong tu a hi Iran keu a hi point Israel gama ko na jong hi Indian mi ho jong hi aban ban in puido na dinga hi to gon ani jing ve ti pa chu het theine dewa in se wa hi in Iran in offer ahin bol chu ipiham ahi lawaile Iran in ipi bola gamdang ho airspace pelova India ho bo ita chu offer ahin bol theyam ti aile Iran hon jong India hinga chu offer ahin bol the wale chun India hinga hi ngai chat na khat ani ve ti pa chu het deu a hi in aji chu politics a chu mi khanin khat aki thopi ai le chun ama phat chom lo na dinga chu koiman adang chu ki thopi ngai lo a hi ti pa hi het deu a hi in hi chita banga chu tu chunga jong hi Iran in India bo airspace ahin hon pi thei le chun ipi angai chan ham tele Iran in India a expect a ball pen cha hi le tu a Israel hon a phat chenga Iran gamsung attack a ball now hi condemn ball lo hen ti chu oimona ball lo hen lang media ho a hi lo le PM khat hin thu seina nei hen lang Israel in Iran attack a ball jing hi apha poi ti langa hi khat ve be en sei do le ti hi ama ho ngai chat a hi in a hin la tu ni chan ge ya modi hin I ma cha sei do nai lo a hin hi jong le Congress leader Sonia Gandhi hi hin na sata a na sei phong a hi ta in aji chu Israel in Iran gamsunga hita hi bom akhi na chung chona in jawa I seima bangwa chu a gam sunga mi adam lo a thi tampi uma hi chikeu chu hilowa a gam sunga lin kilinga a leinoi dunga nuclear asiam na ho hi cho jong hi aban bana pu ke dan a hi in hi chu ji a hi ipi bola India hi thibbe a umham tu ni chan ge ya ipi bola Israel dem na a hi thu a sei lo ham ti a jong hi Sonia Gandhi wangin ana sei ti pa chu he theine diwa in se wa hin tu le tu a hi mi tampin het lo mai thewa hi wa noi le se hi munni a ke hom a hi ti chu khat hi south north ti a hi ke hom a hi ni chila a chu India jong hi south langa pang a hi in Iran hon tu chunga thu so a hin bol na a hi lo le India a hin ngai chat na jong chu India in South na hi global South na hi thu ne inge nati a hi le Israel ho condemn na bol angai hi che ba chu condemn bol nang pan hin le chun hi che ba hi South global langa hi India jong power nei khat nei ding a hi ti a hi hi ta cho idea ho jong a hin bol ve ti a hin ba noi le se na ki hian dan hi ga velo chun asan lang ho se hi South global a hi in a hin la chung langa blue ho hi a hi le north global ho a hi win a hi wanga chu ivet na hi le chi Australia a hi in hi cho jong hi New Zealand a hi in cho bang chu iga vet na hi le chun ama ho jong hi south na jaw dilom ta a hi win a hin la ama hoi mi kang ho a hi je wa chu ama ho jong hi north langa jaw a hi ti a hi in aban le Israel jong hi ga velo chu niau cha a hi wanga hi ama jong hi
South langa pang ahi in ahi wa nga chu hi chi dungju ya hi chi me ma ala dungju wa chu South na pang Jong le ama Jong hi North langa pang ahi ti pa hi ama ho se keu ahi po in hi chilang sai na Jong hi gam phapep Jong uma hi ta chu South nin a hop ho Jong hi a khen khat gam hausa ahi lawai le sap kang ho ti ho bang hi North langa jaw Jong hi tampi ahin la hi chiwa hi vanoi le sit hi global dung zuya chu global north global south ti hi ke hom khian hi ti pa jong chu iga het theine dewa in sewa hi in hi chi chan chu tunia Israel le Iran ki do na chungchanga US in jong pan ahin la in Iran gam sunga mun thum ta bom ahin khi ki tai ti pa chu iga het theine dewa in sei theyo hi chi chan chu hi in TUNI KUKI Newsin bezosi na chung che win ka ki pa in a bon cha win pathin in phathei na bo jing taw han